Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala man ittaba'al huda. Wa ala alihi washabihi. Wa man tamassaka wa takhallaka wa ta'addaba bi adabihi ila yaumiddin. Ayyuhal musyahidun al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya nungnungan kaya kasihan sintuhan na to Rabbul Alamin. Yari na isab kita niyo harum ini. Hawayroon na kita niyo nakapagbayng mata sumagawa suara sing kami. Sumampay matun kanyo sarta ibansin. Luparagbus na mo kikita sing kamo. Murah-murahan na room ini magsama-sama kita no mamuso. Deng hamanga pusaka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asupaya in tiap-tiap syulakan deng katutan niyo. Amuin mu'i kita niyo pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagdara kita niyo sinsawasa pangatayan. Damikian amuin manaikut kita niyo di hadunya. Wala kita niyo nakahinang kakufulan iwang kasyirikan pallahu subhanahu wa ta'ala. Sujari niya harum ini mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Arum ini in pangadyun na to parkala kapatut simpagkahina to Muslim. Inagama Islam asar syampurna na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inagama Islam asal wayroon nagkulang. Yukup sinallahu subhanahu wa ta'ala insyara iwan hukuman sintuhan na to Rabbul Alamin. Damikian inallahu subhanahu wa ta'ala biutangan in tiap-tiap syulakan deng katutan niyo sing kapatut pakanya-pakanya. Intaw maghula-hula, intaw magtiyaon, aun pakanya-pakanya biutang sintuhan kapatut. Damikian intao taga anak kasawa aun kapatut biutang hantang sinallahu subhanahu wa ta'ala in kapatut sin anak niya iban sin asawa niya. Damikian in syara sintuhan Rabbul Alamin. Biutangan da isab kapatut im Muslim papagkahina Muslim. In kapatut ini biutang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikian tiaragbus sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kapatut yaon tiupot atawakan tiugila sadya papagkahina Muslim. Uno'y kapatut yan si pagkahina Muslim. Arum ini taki-takihon na to. Isu-isuy na to imbulansang kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hatungod sing kapatut sing pagkahinya Muslim. Uno tuod in pagyanong Muslim. Panagnaan im Muslim namumong sila ilaha illallah. Ikarwa niya im Muslim timitindog sin sambahayang nagpupuasa, nagzazakat, damikyan mag-night haji in makaraos. Suwarihay ni in Muslim, biutangan kita kapatut sinallahu subhanahu wa ta'ala papagkahita Muslim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagparagbus, nagsuy-suy, nagbayta sin kapatut sin Muslim papagkay Muslim. Yarin bayta ka to sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith kan Nabi Hurairah radhiyallahu an rawahu Muslim. Hadithun sahih. Hadith kan Nabi Hurairah radhiyallahu an lang Nabi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in agisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslim alal muslim sittun. In kapatut si Muslim papagkahinya Muslim unum. Actually, lilik sulukin ha Tagalog sa tausuhon na tubihaon. Sawab mataw din nag-request ay sablong nga tausuglong nga katuan naufil. Okay. Kapatut, haqqul muslim alal muslim sittun. Kapatut si Muslim, papagkahinya Muslim, unum. Panagnaan. Idza laqituhu fasallim alay. Panagnaan. Idza laqituhu fasallim alay. Apabila ipaglanggal niya, intay mangurun niya Muslim. Tay mangurun niya nagdara sin agama. Tay mangun niya na mamaugbog sin la ilaha illallah. Fasallim alay. Insuway niya bakun sin salam. Suwarihay ni in parkala pagsalam kapatut sintay mangurun mo. Way lamod sindukaing agama. Bi mana indukaing agama di makajari salamun. In pangasubo katuan biyadi in nawaga bang sila in si malam kako. Biyadi in nawaga sila in si malam kako. Aun masul sila in sumalam duwaing agama, luwalabi na bang kitayaun haparkala pag imun-imun. Haparkala, program, seminar, uno-uno program, maglamukay kita iwan sinduwaing agama. Aun masul imiyan sila. Good morning sa aming mga katribo o sa aming mga karihilyon. Salamu alaikum sa mga kapatid namin Muslim. Biyan. Subang simalang biya ini, uno patut kuwa sambahun. Ang bayat tuhak ka kusumambag sa wabyawn kami haparkala pagtipon-tipunan. In sambong sinagama, sambong sinagama, wayroon patut nilayanon mo. Wa alaikumussalam. Di. Sa uno in patut isambag mo kanila. Bang sila mataod, assalamu alaikum, in sambag mo.
ay ikaw iman wa alaikumussalam sa insambag mo wa alaikum. Okay? Copy mo? Copy na to? Sabang isa-isa niya insambag mo wa alaika. May tayat to di pasambag ka to sinu alaikumussalam. Sawab imparkala salam parkala salam parkala sadya si Muslim. Way lamod sinagkukufur patuhan. Way lamod sinagkukufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suwarihay ni aun katu imian ng atuan sambakun taga-nagana mahinang sawab kahidayatan. Wayruun in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imian sambaganiyo bat kahidayatan. Sa inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kami paglanggal si mga tao ini dugay ng agama insambag niyo wa alaikum. Maita sawab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanakauna. Bang in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maglaway paglanggalon sin mga dugaing agama. Unay pamong nila. Pagyanon nila in Rasul, assalamu alaikum. Bang natudungugon in kabtangan na to, biara assalamu alaikum. Sa inya to, assalamu alaikum. Unin hati, inati sinassalamu alaikum, ay bima'na in ati niya to, laong niya piyagmurkaan kau ya Muhammad. Biat disambung. Wang biaka to, mapatay na kausyuknan nila ni Rasul. Ang kanin sambag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibalik na wa alaikum, magbalik kanyo imul kasintuhan. So bimana, bisan pa kauyaw na halawang parkala, luwalabi na, bangkitan nyo naginang ha-government. Kasi sometimes magsalam ka tinduhay ng agama. Bisan pa sila si imalam, ayaw mo sambagan. Alam mo maluman ka, di ako sumambag, baro pa wala mo na siyambag ni simen ka, wa alaikumussalam. Sa insambag mo kanila, wa alaikum. Bang muri kakausan imam biyato, close your mouth. Ako sumambog. Dalang mutan marayaw rin sabing salam kaku. Yes. Marayaw in salam kay mo sumagawa wayroon dito yung kapatut. Naon pa masul ka tutanyo sibo Muslim. Saukat timangi inakida. Saukat timangi inhinang. Di niya na kaylo salamun. Ayaw mo na salam, taay mo na taliya, ingisin akida niya. Sa intalion mo, yaun kanya in kalima la ilaha illallah. Kapatut niya, salamun mo siya. Adapun kan Imam Malik, aw nisab kay Imam Malik, kaptangan niya, bang intaw naghinang sininang kalaungan, hinang bukun sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapwan naghihinang simbuko namo. Lang Imam Malik kay kamo magsalam. Subhanallah. Okay manan dito. Sumangawa ingkato iniapas ta rin doon. Sumalan kita kanila. Amin kay ingatan mo sa matan Muslim. Kasi biyaon zaman na to matawad tumpukan. Naggugulal katan Muslim. Suway kita humali. In sumalam kau kaniya sunnat. In sumambag wajib. Kapi niyo? So bimana bang kau simalam patay mangurun mo assalamu alaikum wajib sa sumambag kay mo. Bang diungog na sindu atay nga niya. Sakali di niya sambagun magdusa siya. Apa hindi ka ito yung pagsalamon ta sadya amuin kakilahan ta.
na sa mata-mata, kita mo na namong simpana mong Muslim. Sa mata-mata, kita mo na namong mamu-amu. Yaw ni kalima la ilaha illallah. Bang si malam ka to, di nato salamun. Wala no kay nga tambiyading kalagwan si salam. In salam hambuk deng hamanga. Ngan sifat sinallahu ta'ala in salam. Uning kalagwan si salam. In salam, malagpo siya padarat sinallah. Maita, sawab sin salam ini, mahinang tikduanan, kakitaan mo, maukab, in kalawang-lawangan si sulka. Tagapin harwa sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat pilihan. Ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iwan Umar ibn al-Khattab. Bang unang kalagwa si salam. Every sila magba. One time, nagbaki Umar iwan ni Ali. Pagbaki Umar iwan ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. In pagkita ya Umar ibn Khattab, kita ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, magtuy si malam ya Umar, assalamu alaikum ya Abul Husain. Ya kalong ya ama Yusain, assalamu alaikum kasajaitraan kaymo. Insamu Ali bin Abi Talib, wa alaikum assalam ya Ibn al-Khattab, ya Amir al-Mu'minin. Salam. Sawabing kabiaksan na to, isin makakita muna sa sumalam. Sawaba mo sarayaw-rayaw. Pag ikarwa nagkita na isab sila, in nakakita na muna ya Umar ibn al-Khattab, ya Ali, ya Abul Husain, salamu alaikum. Si mambagi Ali, wa alaikumussalam. Na inu ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Long Umar ibn al-Khattab, may talong nga ako sa magsalam kan Ali. Di siya magsalam ka ako. Di siya muna. Pag ikato, langgal nila, yaliin nakakita muna kan Umar. Pag kita kan Ali, Umar muna, wala Umar si malam, tiyagaran ni Ali, sumalam muna, sawab yaliin nakakita muna kaniya. Unin hinang, kailo si malam da muna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pagsalami Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nagreklamo siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sa kahaba kami maglanggal iban sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di siya ya Rasulullah magtag na magsalam ka ako. Di siya Rasulullah magsalam ka ako. Actually, in kisa ini, liawag ko kitabos salam, wala ko sa kawakan. So, nahambok, alim, nagpakuha. Huwag siya pa, maputing ka na, puting ka ako. Sa kisa na about salam ini, kanunar, iban kanal. Piyatag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, long niya yakaw Ali, may takaw kuno di magsalam kanunar ibn al-Khattab. May takaw di magsalam. Long Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, long ya Rasulullah, makuyag ako. Makuyag ako, hambok tay mangurun ko, kapatindugan, hastana, halom si sulha. Langamita. Bukun ka lang ya Rasulullah, in agi mo, man bada as-salam, banallahu baytan fil jannah.
Bukunkin agi mo ya Rasulullah, isyusyo innanagna si malam patay mangurun niya, papagkahina Muslim, banallahu baitan fil jannah, patindukan sa hastana halom sinsulga. Allahu Akbar. Yattu salam saja. Sulong yali bin Abi Talib radhiyallahu an, ang kanakulongnya di maguna magsalam kan Umar ibn al-Khattab sawab mawaya ako. Umar ibn al-Khattab kapatindukan hastana halom sinsulga. Subhanallah. Yattu salam. Kasawab saja sin salam mainang tikduan kapatindungan kawastana alam si sulga. Hampay ka to mga ataw gimba. Hamang apo. Bukon salam ipagbati. Huwa. Tuan. Huwa impagtawag. Magkalawa isunat. Magkalawa ipanghindo sinangama. Sawab wala kita nabihat. Bangkamat pagimba. One time nakatwa ko. Assalamualaikum. May magsambag. Loko Muslim yung mga tao ini. Sa kalibukong tibi at kabiyaksahan nila. Suwayin kayo mo isambag mo no. Uhay, tuan, na sumambag, uwaray sab. Allahu Akbar. Suway biyatin, isambag mo kanila. Uwa. Sawa mo, assalamualaikum, di sila sumambag. Dalawang yan, binabitali, bidalam, makuyag ako. Kapatindukan astana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu si sulga. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bada salam wa radda salam banallahu baitan fil jannah. Isyusyu in si malam, iwan si mambag sin salam, kapatindukan sila hastana halum sulga karwa. Ang kanahibalik ko kanyo, assalamu alaikum warahmatullah. Diba? Damikan insalam malago kamumpatan iwan malago karayawan. Haundi matong pajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si malam ya Rasulullah assalamu alaikum laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laka azrun asyara. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung si Rasul sallallahu alaihi wasallam in first salam mo marika ko assalamu alaikum first di matong panabi unin agi long sin Rasul aun hangpo karayawan kay mo. First, iman ko, assalamu alaikum, haun hangpo karayawan kay mo. Pag-ikarwa, ano sabihin tong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman, ya Rasulullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pagsambag sin Rasul, long sin Nabi, insalam, wassalamu alaikum wa rahmatullah, long sin Rasul, haun naisab kay mo karayawan kawaan. Laka isyud, aun kay mo kawan karayawan. Masya Allah. Salam saja. Ang kana, bangong buli rapat, bangong magtawag kay mo sa cellphone, kung nawakita nyo ini, nabiyak siya nakita na sin, hello? Hi? Who? What? Where? Nasanay nakita nyo simbihat to. Actually, bang kita bang lamitod maraw, pagsambag naman si cellphone, assalamu alaikum tuan. Diba? Sawabin salam wassalamu alaikum aun magtuy kay mo karayawan. Aun magtuy. Pagamo salamu alaikum wa rahmatullah aun kay mo karayawan. Pag ikatuon na sabi matong pazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagi na parasul ya Rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laka thalathun. Long sin Rasul, aun long niya katluan karayawan kay mo. Subhanallah. Salam saja nahipo na sin karayawan inta musliman. Ang kanabang may paglanggal intay manguro mo muslim ay kumagduaro sumalam kaniya. Hari mo ni katukbal in lima mo. Sampay lang pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbakin muslim sibu-sibu ang pa sila nagsalam. Nagbaksin muslim sibu-sibu nagsalam. Pagbutas sin lima nila tumataktak impardusahan nila besing kataktak sin dahon. Allahu Akbar. Hikmat ba? Nagsalabi Muslim sibu-sibu. Pagbutan sin lima nila mataktak impardusahan nila besing kataktak sin dahon. Salam saja. Way sablamud simbaway
Amo ko ni Samil babay salamon mulong mo inagbay tain rasul bang magpakil lima si Muslim sibo-sibo pataktaking pardusahan. Naduway ng sabing kay mo, Brad. Don't be hot. Uno, manjara ko katan sumalam mabaway manjari kami assalamu alaikum warahmatullah. Sumagawa in babae. Bisan din niya hibungat insuaran niya. Wa alaikumussalam. Niat niya rakuman misara. Sawab haunding ha mga patawa si mga ulama. In suara, in tingog simbabay menang sa aura. Kita mo. Diba? So pa may pagsalam mo po babay, basi mga sometimes, at chat, labi maraw salam. Kasi, pero sa, abyaw, samantay ni, ya, nauso in short. Buko na, assalamu alaikum. Unin butang, salam, brad. Usta na tayo dyan. Nauso na, salam sis. Maahang na kita magpasalamu alaikum kasi nabiyaksa na kita mag-short. Actually, bang salam sadya, yan o jakaw, peace be upon him. Amurato. Sa imbay na sila, assalamu alaikum. Suway, assalamu alaikum tun. Asupaya makawamin karawan. Damik ka rin salam, suway may ng password silom simbay. Password biya rin, tuan na ufil. Suway may ng password ilom simbay in salam. Hanak mo, itrin mo, sumud palom simbay sala. Suway may ng password in salam. Sawab bang in salam na ng password alom simbay, mabisto mo siya. Bang tao rin doon. Tak mo ha? Biyarin dagbos. Kasi naggapin na haring mga nakaw ng mga tabiin. Nagapin na mga tabiin nakaw na. Tabiin nakaw na, aundeng inkarya sali nila, inkarya sali, magsalam yaman na bang magsud palom simbay. So one time yaman na nahilo minui. Na pagka nahilo yaman na minui, jalupahan in salam. So man nakasalam, kimawa in bagay, kimawa magtuy, inahambok salihin, kima siya hambok, kima sa kahoy, ang panaliwak habuli po kayo. Subhanallah. Kita mo? Sawab simjat to imparkala. Liwak niya pag kita naman nawapak. Sawab mita, kalupahan yung password. Ang kanabang kita mamisita patay mangurunta, iniinduan na isat kita, haturan si pagbisita. Kasi kita sometimes, saukat ka-close mo na, saukat best friend mo, lasya mo, amaon mo, inaon mo, saukat ka-close mo na, sometimes, di na kita magsalam, sumud na dyan palang simbay. Sumud na dyan kita palang bay. Wairoon na, pagsalam. Along ibig kita sa lang kasi matawro kayo, siya naman magsalam. No! Wrong yat to. Bisan pagka-close mo, best friend mo, suway na ko magsalam. Sawab mita, uy hikmat, Allahu Ta'ala mismo yung nagbaita. Inagis na Allah subhanahu wa ta'ala suratul Nur. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Piatumtuman kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. O kamu mga bariman, ay kamu manusud sin kabayan simbukon bay niyo. O, kita mo? O, best friend mo, kaklose mo yaon. Mapuas sin diaramot, mapuas nagagad kamu iwan sin tao tagbay. So, pama, best friend mo siya, anak sa silaw simbaya. Mapuas sin nagagad kamu yaon. Sabang isa-isa mimato, suwaira ka o sumala, masupaya kaingatan nilaw simbaya ang tao. Kita mo? Urin hikmat, may tadi kau pasuron, nabang kita magsud, magbisita, suway kau, hay kau dumaig turahay lawang. Mang magsalam. Lumayo-layo kau halawang. Bukon kau sa batandawan, sa bangkawa tandawan, kalawan kau sa sukarol.
Pag problema isap kita kay mo. Lumayo-layo ka. Sumalam ka, wassalamu alaikum. Na, pagsalam mo magkaminsan, way sumambag. Pakusog-kusog mo, wassalamu alaikum. Wayron pa sumambag ikato, wassalamu alaikum, way sumambag. Long sin Rasul balik kaw, ikaw long sin Nabi. Subimana halom sini kato kau sumalam di kau masambag ay kau lumaus. Yatin hikmat pangindo kato sinagama. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayaw kamu sumud pakawayan simbukun bay niyo hingga suway ang panugot magkapamaid kamu. Alom simbay sarta makasalam kamu mintagbay. Kapi niyo? Subya kita iyan. Pisan pa yang kaklus, best friend mo, kay ingatan na kausud ko ako halom simbay, suway ra ko magsalam bang ko gimwa. Nabang supama na misita ka. Pagbisita mo yaon, bangko na misita, ha? Assalamu alaikum, wayron si mambag kay mo. Assalamu alaikum, wayron si mambag kay mo. Assalamu alaikum, way si mambag kay mo na kato, ikaw. Ay ko sumud. Sawab bang ko simud, may nang ko trespassing. Delikado ko kalaungan. Aun masulmo kung kau sugarol sa nagbus mo. Delikado kau. Kasi aun namukun kau sugarol sa nagbus mo lang. Naganang kalaungan kau sa sindagbus mo. Problema rakula. Kalangan na pagsud mo palaom, mahinang sabab malawa yung mga ref. Bukuni katikima, sabitin nakasudikin na tukod. Yating kalian. Kita mo? Haliyat to, hindi na pa sinagama. May tanagaping ni Hazaman sinwa sahabat sin Rasul. Isinwa sahabat yan. Umar ibn al-Khattab iwan. Ya Abu Musa al-Ash'ari. Ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu umar. Yan Umar ibn al-Khattab. Namisita sa kan Umar. Ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Pagbisita na ko Umar. Assalamu alaikum ya Umar. Di way karuwa ni Umar. At yung Umar ako sina. Assalamu alaikum ya Umar. Di karuwa. Pag ikato, assalamu alaikum ya Umar. Wayron man diungog. Minig Abu Musa al-Ash'ari. Pag ignya, pag ukab si Umar. Uy, meta ka minig. Wala mo ako tiyakaran. Long yaham yatimbanda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ida istadana ahadukum. Ida istadana ahadukum, apabila inahambuk din kanu na may datawakan si malam. Wayron kamu dihilan, wayron kamu nasambag, fayarji, so ay kamu magbalik. Long Umar ibn al-Khattab, aun ka ayat timurun yan? Aun. Amin sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amun ayat basratu kain, ya ayyuhalladhina la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Pagturun sinayat, pagdungong ni Umar, biat tutuwi. May tayatu hikmat, di ko paalo pun palawang bang ko magsalab. Hatawari ko pasurun bang di, makasambak ilom simbay. Sawab mayta, pasal mayta. Pasal di mo kaingat-ingatan, aun masud ilom simbay, wala sila nakasadya. Luwalabi na yung kawabayhan na to. Atawakan hilom simbay, malummi. Sawab ang masulim mga bisita, bang dito na halom simbay, uri ko yan ipanuysuy. Bang naghalop sa pagtaykod, natuwa. Nakasuda kulong nga palom simbay nila. May ray lang nga nag-ipat amboy mga toyot. Ba't mo patay amboy lom simbay? Subhanallah. Mamisita na ko, isa bang jaga-jaga pa ko. Naimbisita, pagsud palom, bang imyan nilom simbay, lanjal kamu, tuwanan pa kamu sumud. Apay kita dugay, ginawa ko lang nga sa ginaon mo, yari na ako lumingkod. Uy, dasin tagda po. Agsudin doon, nabuk ko na linyon yung kataan. In kitay sa bisita,
Pagdatong naman simbisita maun, bangaun buli rapat. Wayroon pa niya masuin buli niya halilingkuran, butangin na magtipag-inom. Masya Allah. Butangi! Ang pagkatudugaing. Magbiting na. Oy, lumukay na yung meeting mga ruwajam. Lumukay na yung meeting ruwajam, ando kailo, namut yan na yung simod simbisita. Namut yan yung simod. Oson, ikaw kuno ruwajam magbiting sadya, way misan na ba sa ilaway mo? Way misan na ba sa simod mo? Uni parasahan. Nagbiting na ruwajam. Di makahati, intawya, di makahati imbisita. Ando kailo namudas na kailo, imbisita mo, puti na simod. Na okay na, usong man mig. Uy, tangad ka mo lang, inom na ka mo. Uy, so ay nasansong mig, ang pamupa inumon. Dua jam, nagmiting ka mo roon. Miyaso na yung buli halilingkuran, wala mo pa pya inom. Sa kalimig man, pa ko sumakina. Yalukusan ka o. Mukumbihat to. Imagbisita, habok ting mga rejiki, kita may mga sahabat. Sahabat ha? Mga sahabat, mga umbisita kanila, amin kailo, tupot na kanila makaon, at si pagdihil, pabisita. Nagapin hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laong sin Rasul, ang bisita marikato tan isuring kanu makahulmat. Tamo. Ang bisita marikato tan isuring kanu makahulmat. Si mayang inambok sahabat, ana ya Rasulullah, akin humulmat na bisita yan. Aron mayan kay lumini na sa paray. Pagwi na paray, pagwi na matuparay, iman magtuy siya, long niyarang, aun ba makauntarit. Unin agi sinasawa, long niya aun. Sa tupot dalong niya anak tayo makaon. Bisanin kita, di kita makaon. Uy, nagisimba na. Laong nga di damaw no. Bang pagdatong marisimbisita in mga anak ta, pakulang nga sa dyan, pamupatayon in ilaw. Baw-baw, na usta ka mo kimaon. Allahu Akbar. Pagdatong kailo, simbisita, yagad, badbay, simbana. Piyatay magtuin ilaw. Nangasupem bisinako ni mga umusta kami tuan, ibaw-baw yung kimakaon. Sa inhabi. Subhanallah. Sawab simpang haraga nila bisita, panglagwi nila. Panglagwi nila, wala nagtali, maraw pa sila hindi makan, hayo simbisita. Na magbisita sa mahang. Dawang miyat to na kayo mo rumadlaw na buko na bisita. Buwisita na. Dumadlaw na miyaon kayo mo. Dumadlaw mga yun. Nabubliwa na rakula. Magbisita mahang. Unin hikmat. May tayat tumaw ni pagbisita. Asupaya masupat in pagkasilasan niyo. Masya Allah. Maaw ni pagkasilasan niyo. Mamiss niyong isa't isa. Tadi na kami Islam. Hindayaw. Pagsakali pagbayinat, ni Maugi Jibril na may taparasul sallallahu alaihi wasallam nga kaulungan hinambok, tayo mangurunit to, sawab si panghulmat niya, yu'thiruna. Amin ayat sinallahu ta'ala, akaw pon ayat niya, yu'thiruna anfusam walau kana bihim khasasa. Nagparungtungan ng mga tao amin mga bariman, piyalawin nila, imbisita ng sin, kinhawabaran nila. Masya Allah. Ang ka na mga tayo mangod, magbisita ka, tupaway, rejiki yan. Dalang mutuan, mamisita, mariway, misan sintay ni. Uy, mga kamasan na to na kauna to, tas mangutang. Mga sahabat, ang panagapin, hasaman sin sahaba. Aw namisita kaniya, wayron kailo. Makaun ni, wayron kailo, arta habaran,
alimahan niya. Uning hinang kimawapan niya palam simbay diagang. Bangman mahumart ng bisita niya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam na bisita duwaing hula. Ya suusin Rasul uning kalakian. Ya Rasul maglaki kami sin. Ya Rasul maglaki kami wadyo. Ya Rasul maglaki kami kambing. Dihilan sin Rasul. Iyang pa sin Rasul. Aung pawa dito mga iwan nyo wala ako kiyari hilan. Na hindi ka tudukaing. Pag dihil mo biyayan, imyang magtoy, ay nakaw mag-iwok ka mga iwan mo, sindihilan takaw, amuranin budget ko. Diba? Biyatoy kato. Apin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan, aung pawa iwan nyo, wala ko kyarilan, suway bihato. Ampay sabi ni kato, luwalawi ng mga aminhara, ang mga pagkasako pantaharan manglilimos. Tawi ada kuman. Pag ukabo sintandawan si sasakata mo, pagdual mo si 5 pilak, maguro rin mga angpo. Allahu Akbar. Ang sa basahin ng pisita mo. Sa ibadat ito, ang kanay, mga manglilimos, hari mo nakakausan ni hilang matas, pisita karihilan mo, makuyag na sila. Ang manglilimos isab na tumtumap, yang langan sinakama. Bang intaw daran na sa jamang limos, di sa magusaha sing kaniya, impanglimos na hinangon niya usaha, adlaw akhirat lang sin Rasul magkamas sa sinbayho niya. Allahu musta'an. Kita mo. Subyat to kaki, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, panghalaga nila bisita. Labi ang kato, maringkat. Bisita ay nagdarasal pag-inom. Oy, labi maraw. Sa kadlaw-dlaw, ang biyato. Nagdara. Amin bisita may nagdara pag-inom. Imbisita. Aun diara, way diara. Pagdatong naman mo, tuwig magpay ay kumaug. Kita may mga kamasan na ito na kauna. Katumtuman na mga nga kampong ta mga lupasog. Lumaway sa diyak, oy, tuwalong nga hapit na akaw. Bisada kumabalong nga hagpay-hagpay. Inom kaw, ang katusulakon, ayaw na. Baka subda kami, uy, ibadat sintaw, ay mulangin to lumagkarayawan. Mawaya sa lumagkarayawan, ay mulanga. Sawab malaguyat to ibadat na makapainom siya tao. Diba? Masya Allah. Salam. Panghulmat mo habisita. Kita mo imparkala salam, Masya Allah. Salam sadya mahinang sawab kapatindukan kita no hasta na alom sinsulga. Ang kanaayaw kita no maikot. Imagtawag kita cellphone, labi maraw salamin paunahon day sin hello. Magsalam ka cellphone, bukon makaw ng kumusta, maraw mo na yung salam, day si kumusta, ampay kita, kumusta, Assalamualaikum, okay ray sab, wala sa, sayin kita kamataran, hello, ang ating katakyan na to. Hello, pagkalo pa nato, Assalamualaikum, tabtangan, sintaw suluga, insumod, batsumod palam si suluga, nagsasalamda. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu sa pasulugan, nagsalamin Nabi, kaptangan salam. Dami ka makalaway kita hamang kubur. Makalaway ka kubur. Assalamualaikum ya halal kubur. Salam kanu ya kamu mga yan halom sing kubur. Nakauna na kami murulda. Ampay kita dugay bang makalaway pa kubur. Biyano ni mga siko. Aro. Imis na salamun mo sila. Dari sab salam mo katon makarungog. Oo, di mo sila karungugan nila kao. So, kami tipang Hindu sinakama, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangko makalabay kubul. Masya Allah. Kita mo, parkala salam, mahinang sabab. Hikaril, mahinang yato sabab. Hikapatinduan kita nuhastan alam suluka. Adi sa jahadun niya, bisan sa nimbay mo kubo-kubo. Bisan nimbay mo biya, aming pagtuan sinulan.
Mahayang sa ning pagtug mo. Pasal may ta, wayrong bayaran mo monthly. Bukon ka nagsusukay. Ang pintaw nagsusukay bahay, pagkulaway pa nakakulang, nanali na. Aw nawa, kita ni lumawag ipagbenta bulan-bulan. Nanali na magtuy. Aw nawa, kita ni lumawag pagbayad bulan-bulan. Ay nako magtali. Kumangi pagkabibi-face mo. Ay nako magtali simbayad. Tug na akaw. So pagbati mo, magtali na akaw. Allahu Akbar. Bukod ka. Nabiyanin na adlaw akhirat. Asawab sa jasin salam mo patindukan na kaw hastada halom si sulga. Masya Allah. At maikot ka sumalamatay manguron mo. Suway paunaw ni salam day sinhilo. Sab salam day hamanga. Tiranan madauhat na to. Madauhat na to in astana halom si sulga. Yatin panagnan hak si Muslim. Sa Muslim sadya, way lamod sindukay agam. Indukay agam, abang simalam kay mo, buway patot nila sambagon mo, wa alaikumussalam, sa insambag mo kanila, wa alayka, bang isa-isa, bang matawad, wa alaykum. Kapi? Okay. Ikaruan niya, kapatot si Muslim. Kapatot si Muslim ikarwa, amunain, idha da'aka fa'ajibhu. Apabila kau invite cintay mangurun mo, hadir kau. Sambaga pang-invite niya kay mo. Sambaga pang-invite niya kay mo. Ang pagkato dugaing, bang kita invite, urin reason ta. Maluman ba ako mato, wayron diara ko? Maluman ba ako mato, wayron misan tutulungan ko? Maluman ba ako mato, wayron misan gift ko? Allahu Akbar. Invalid reason. May ta invalid reason. Intao nagpaun parkala, invite kau. Bukon sa mahal ka, indarahan mo. Bukon san mahal ka ang gift mo. Bukon san mahal ka ang tutulungan mo. Mahal ka kanila, kakitaan nila kao. Amin kit, amin liyago mo, ipang-invite nila kay mo. Akako for me, bangaw para kala ko, makuyagaw kakitaan ko na sa yaon, himadir, sawab meta, dihilan na kahalgaan, ipag-invite na kay mo. Kaya Allah wala makaiwanan. Ako beto. Kasi once 10 taon nagparkala, bukon kalagyan inda. Bukon sa nag-business. Nabangin to magparakala, tsoy kalagyan ang diyara, ang pagkawasipon, bang kalagyan diyara, ang pagkawata yun, nasuway sa magpawn restaurant. Amin bang kumaon sa'y bayaran? You got it? Bukon ka. Piato sa pag-invite sa kato, kita untay situation, ha? Ayaw kita bagusos. Bukon sa ukat ka invite, lumuka patot sintay mangurun ko, madto ako. Invite ako, kitaon mo yung situation. Bukon suwain katan, invited, maun ka. Maita. Ini muna mamuasa ko, ha? Insara sinallahu subhanahu wa ta'ala, wailamud ko na ginang hukuman. In hadis sin Rasul, wair undalamud ko, wailamud si kaguran, nagmaana sadya kami. Okay, ini kamatauran jima jatukato. Sa dipindi kanyo tumayma, ha? Basi sambat, ay kamudumukal ha, kaguruan magpagaukuman. Parkala nyo yan, tumayma. Diya sino no? Kasi jaman tabiya, hindi na may katutarin no. Impag birthday. Di na may kato. In birthday. Asungot na ka mo, parkala isyo ini.
Lamod bain Muslim di, why? Impag birthday, parkala sinduway nga agama. Parkala sin mga Yahudi. Parkala sin Nasara. In kita Muslim, bukun tapatot maglago sin birthday ta. Ay, kami sandaway sablong yang kataon. Magkugkuyag ako, akyugan ka, usab simbuhi pa ka. Allahu Akbar. Nabang mayani pagkukuyag mo yan, maramo pagkukuyag adlaw akhirat. Di ka pagkukuyagin kabuhibang way misan ibadat ta. Kuyagan ka, inut-inut na ko tiyatawag sing kumul. Di ba tama? Napansin niyo, damol ka maglulukay doon, maglalas ka. Damol sumong inumul mo. Sumong na siyang tawag kay mulom sing kumul. Ipagkukuyag mo pa. Panali ba kita nung temangon? Insara sinakamaon na kato. Impagparkala, pag-birthday, bukong dekato, bukong pangindo, sinakama. Inkato, piyang indo, uning piyag-celebrate, indo kato sin Rasul. Haylaya. Pag-akika. Pagtiyaon, paglami-lami. Ada po ni parkala, pag-birthday, bukong pangindo kato, sinakama. Dalang mo may taon naghihinang. Mataw desab ka musliman naginang. Hay mo aturay ni himihinang. Atura imbaran mo. Aswa ko imbaran mo. Muslim ako? Okay. Bangso pa ko Muslim ka, ikaw yung magparag mo sinsara habaran mo. Amin sara biyantang sinagama. Hay ikaw himinang sinsara mo. You got it? So, ibiyati Muslim. Ini, besi sambat, dipindi ka niyo ha, tumayma. O ilamod ko yun. Ako nagbaytad dya ako. Imawa tumayma. Ada pun parkala niyo yun ha. O inilamod ko. Kita mo. In parkala yaon, in birthday, bang kita invite, asumunta. Uno occasion yan tuwan? Unong party yan tuwan? Asumunta, bukon in katano, kesyo magimbay kato, sa ukat kapatot, magusos na kita matto. Bukon ka. Naampay problema rin kato, in kapir bang mag-birthday, bread, spaghetti, pasit pantis, doon na sila lumbay, wanalakalak nila. Na, luwak si Muslim, hambo kutil, piyadjak. Asumunta ka mo, ang kamasan na ito nag-birthday? Ang kapuan na ito nag-birthday na kauna? Bang sa pamaon, bukon ka kamasan, kabataan. Suway kita mayad, ayaw ko magkuyag, subhanallah. Kita'y magparag, sino kumansara, sintuhan. Ang pagkita'y ni subhanallah, aun masul, bugol na yan. Puti na yung buhok, aro. Imapagyan, happy birthday to myself. Allahu Akbar. Ipagkukuyag mo pa, pilin ibadat mo rihadun niya. Pila tahon na ka rihadun niya. Pilanin na inang mo ibadat. Pilain waktu kya tinggalan mo. Pilain wajibay mo na hinang. Pagos magkukuyag pagos yung birthday mo. Allahu Akbar. Taliw na tuwa tayo mahon. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dumatong kapag anak ka niya, bukod sa mag-celebrate, uy lang si Rasul, magpuasa. One time niya subin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, may takaw magpuasa sinadlaw iwan istin. Sinistin iwan sinamis. Kita mo, ang kanin Rasul magpuasa sinistin iwan sinamis, sawab sinadlaw istin, hamnya tuin adlaw pagre-report si malaikat. Singkatan hinang sinapuadat. Sinipon. Tamo? Bukon ka. Adlaw istim pag-report. Sin? Parkala hinang, ang kandasol magpuasa sinadlaw istin. Dami kanadlawang mis magpuasa in Rasul.
Sawab sin parkala. Pag-report sin hinang, sin malaikat, adlaw miss. Pag Jumat, another day. Sabto, Ahad, pag istin, mag-report ni sa malaikat bato. Sawab aun duayam yamakat ka magsusulat sin hinang marayo mangi. Inna alaykum lahafidin. Sabunar to daun dua na mamarihala kanyo. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Kita mo? Matarang. Ang ka na mga tayo mangutwa ka ma Islam. Mag-invite ka to, kitaon na to in situation, iwan kahalan. Ayaw mag-usos kita matto. Nawang sa pa, makatuan miyad to ako, ay panghati ko, yaw na nag-aalop. Nawang ay panghati mo. Dahil problema isab ka to, way papanghati ni pahumati. Ang kanaw masula, yung dugalan ng kaiwanan, imbayton so katwala meto. Kasi sometimes, magkita-kita sin amuin situational sin parkala. Graduation ka to, ano problema? Kung dato siya, graduation, pagtiyaon, luwalawin na pagtiyaon, suwetong kita humadir, bangwera kaligapan. Inyong kapatot sadya, dugayin kapatot, dugayin wajib. Kasi wang sa wajib, suway ko tudmat to. Ang panyong kapatot sa jabi hak lang niya. Matukaw iwan sindi, way problema. Sabang bang komyat to, sab sinway sawab, ando hak sinte mangurun mo. Suway ko matto. Kapi? Yung karet? Suway biya titiap-tiap rin kato. Undungan na to na yan. Suway kita maun pang hindo kato sin Rasul. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon kita haparkala. Bangunin beta kato sin Nabi, doon kita. Mag-birthday ka iwan sindi, matay rakaw. Maropendi na. Bangka mo tuwan. Nawang sa pamanay ng tanakaw na, nando, pagtawatan ta na, to sabsing kawam ta. Pabiyang katyan ta na. Ayaw na, nasara sinayaga may Islam. Panaliba ka mo, mag-birthday ka, maganda ka. Uni makamo ibadat doon. Diba? Uni makamo karayawan. Karayawan, yaw sila misita kayo mo. Kaya katang kusamet ako nag-birthday kyuhan, kasi buhi pa ka. Allahu Akbar. Hinangin isindukay nga ka ma. Isipan nag-birthday yan. Mga Yahudi ba sinasara, ating kita lumamod. Allahu Akbar. Inda Abu Bakar ito dayahan. Inda Umar ibn al-Khattab dayahan. Matod dayan sahaba. Sa mayroon ka nila nag-celebrate si pagbata nila. May problema ka ito ini. Mawaya taliuhan ng mga sahabat. Ampay sabihin pag-ibadat tayo ini. Bisanin sumulit da. Ayaw sumulit. Katanwak tulit. Maropaway sa pinlit. Aung kaywanan bukunat lit. Way natudwak to. Bukun na 5 wakto. 5 wakawakto. Sawang birthday kalupahan. Sa isang bahayang kalupahan. Allahu Akbar. Manaliba kita. Anak mo, o masula. Lang mo birthday sin anak ko. May rasat. Subhanallah. Biyawang mo ko na happy birthday pagbutang. Ano? Eid Milad. Ngarang. Yarabik sadya. Sibu datui. Eh mangod. Sa kawalikan ko. Depende kanyo yan ha. Ay, bukunan parkala. Yan takawin parkala, hukuman, welamod ko ha. Ako nagbayta dyan ako. Depende kanyo tumayma. Dahil kanyo na yan. Bukunan, welamod ko ha. Eh, kamurukalad ka ako. Yung mga mag-birthday, bukunan rin ka ako. Kamu ay magganta. So, iwa kita manali. Uno bahain. Imahinang ko sin pag-birthday ko ini. Ang ba ibarat na ka ako? Na, kita mo? Panali ba ka? Yamo ko na. Sabi ko ng Panginoon sinakaman na to. Umusta ko yaki ka? Umusta ko yaki ka? Bang buli rapat, pag anak niya to, bang mawaya makawami sunat sin Rasul, pag puasa ka. Magpuasa ka. Bang bata-bata. Pasara naman to. Kasi ang masul, bang unoy ninang tahanak, tapag lago minang na yan. Diba? Ang kada mga temod ko, ako nagbayad dyan ko, depindi ka niyo. Bang ang mag-invite ka to, kapatot niya to sa suway ta hasubuhon uno parkala occasion. Okay.
Ikatunya, kapatot. Ida atasya fahamidallahu alay fasammithu. Apabila intay mangurum mo nag-atching. Atchu, atcha, atchi. Nag-atching siya, bukon siya imam. Atching, sungay sakit mo migsik. Bukon bihat to. Bangko nag-atching, alhamdulillah. Alhamdulillah, pag si makarungog, unin sambag niya. Yarhamakullah. Kita mo? Dua. Pag-atching mo, atching, imang ko, alhamdulillah, inakarungog kayo mo yan, yarhamakullah, kaulungan to sintuhan. Sumambag ko, yahdikumullah, pianduan ko sin Allah. Dua, magtuy, masya Allah. Kapatot niya yan. Lomsibay. Anak tayo duwanta. Halam sibay mo mag-atching, biat to. Bukon man, tungay mo nanak, tungay. Sakit mo migsik, anak. Nabiyaon, bukon na tungay, sakit mo migsik. Tungay, virus mo migsik. Na, problema rakula. Diba? Suway kita maingat. Masya Allah. Pagyan niya, pagyan mo, pagyan alhamdulillah, sambagon mo siya, yarhamakullah. Kaulungan ko sintuan. Yahdikum Allah, sumambag ko isabi, pianduan ko sinallahu ta'ala hidayatan ka. Yat pinaga may kapatot niya. Okay, ikaw pa. Ida intasaha, pansahku. Apabila intaw mangayo kay mo wasihat, magpanasihat siya. Long na tuwan naupil, nasihati ba? Tuwan naupil, patumtumiwak. Atawa tay mangud, unin naka-advise mo kako. Unin naka-advise mo kako, unin ikakwan mo kako, biya ini. Unin biya, hikaril mo advice. So, imay nang mo, so mo siya advisean. Nasihatan mo siya. Akaos-gausan mo. Nasihatan mo. Nalo mo tayo mangod. Asalbihan, kabuhi. Salukay taribuhi adunya. Salukay day sabsim panukas kato. Salukay kumusugin pag-imanta. Magdoron day sabing kusug simpanukas kato. Biyan! Nasihatan mo siya magparil. Wasihat. Kada si mga sahabat, o namuk sahabat, sinalok pa Rasul, ya Rasul, wasihat iba ko, patumtumi ako. Ano masod wasihat sin Rasul? Sabok wasihat na namuk sahabat, iyan niya. La tatrukas salata muta'ammidan, ay imot kay mo, tay mangud, ay mutud, tinggalin sambahayang, turun mo. Nagpanasihat na Rasul. Pamantarakaha bari'at dimma, isiyo-siyo, inti minggal, sisambahayang tiud niya, tanto na sadya, malayo na siya pahulong iban rida sintuhan. Nagpanasihat ka niya. Biyakato, sometimes, mga suwi kita tuwan na ufil, unuwain biya ika-advise mo parkala ini. Naon masul, patumtumanta siya, akagaus-gausan, wasihatan, singkagaus-gausan, nabang siya magtumayma, alhamdulillah, biat to. Biat. Isa kaulaw lang, mag-share-share ka mo. Ikaw, brado nung biya ka-advise mo tungod sing kahalan ko. Biat to kaki, hakya to sistema mo. Ikalima. Inikalima niya, ida marida, fa'udko. Apabila intay manghud mo na sakit, bisita ha. Na, di, matawad dekato magkabagsak din di. Mataod. Ang masulin tayo mangod mo mag-post na Facebook. Bang man to pya uli. Bang man to pya lasig. Bang man pya balik yung kusog mo. Yaon na sa mata-mata, kikita mo. Uno pa yung reason ta? Makaluman mamisita matuway, misan pipindet na bisan dakuman mga bungang kahoy. Makasipog mamisita kita pa hospital ay misa ni karwal ti pamiubat. Masipog mamisita matuwir misa mga pipinit at tuwig-tuwig. Bukom bihat to na ka ma.
Uning hikmat, may tadya ko sin Rasul pabisitaw na tao na sa sakit. In hikmat din dito, ang kanto pabisitahon. Patay mangurum muna sa sakit. Sawab in pagbisita mo to, mahinang sawab. Ikakusog niya. Mahinang sawab. Ikahamgam simpangatayan niya. Mahinang sawab, matali niya. Ando, matawti makasika ko. Biya si sambat ko, intaw magbisita, bukong kalagyan ang diara mo, imahala ka dito, kakitaan niya kaw, may nang sawab, ikakuyag simpangatan, ibang ko kita na misita. Ang pagkita dukaing, bang intaw na sakit, ibang pagyanta, amunin dayaw na, katuyan na, ba't sa mabugtang na? No. Bukong bihat to. Kamanan do, bang man sa piyaulis na Allah Ta'ala, yat to, bang amin katab mo, bukong kau busy. Bukong kau busy, bukong kau ligap, kita amin temang mo, kapatot niya to bisitahon mo. Sawabang ko nakabisita ka niya, kapanginduahan mo siya, agos kakitaan mo pasyasin. Kita ba yung tawa minasakit pagbisita mo, pag kita mong kayo mo, umuyumsan siya. Na-feel nyo biyat to? Pag kita kayo mo, tuwa na rikaw, umuyum siya. Kuyag niya to, ang matawti malasak ako. Ampay kita dohain. Saukat bukun ka kasi, saukat aun sa dyan ng sawab kagsagan, wala na bisita. Na bisita, un talo, wali mga daigbay, taong masul. Daigbay mo ha, o masul na ospital. Bang biabukun na ko busy, bisitahon mo. Kampong mo, bakay mo, amin kikita mo tayo mangurum mo yaon sa ospital, bisitahon mo. Sawab mahinang sawab, kitabin Rasul. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambok pa sa Yahudi, magbugit pamaun sin najis sa halaman simbay niya. Sa waktu na sakit, bisita pa sin Rasul. Masya Allah. Bisita pa sin Rasul. Duway pa sa bakama. Damikan long sin Rasul, isuka mo nakabisita adlaw ini, sumayang magti Abu Bakar, ako ya Rasulullah. Masya Allah. Ya Abu Bakar, di pagkaunan bang hinang marayaw. Huwag magpakaliw ka na Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. Magtuy siya, katun niya magtuy. Isuka mo nakasarak ka adlaw ini, ya Abu Bakar, ako ya Rasulullah. Siya katad. Masya Allah. Ya Abu Bakar, bangon na masakit, alisto. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangan pagkita ng mga sahabat, di makawa pa masjid, bisitahon niya. Katun niya. O namuk bisita sin Rasul, so katban niya ka, ngiming kusi sindukaing mga amin barkanan. O may talong nga bisita ni mga biyahaon, way misan daw gakas. Ang karawang kita bukong na bisi, kung naligap, labi maraw. Mabisita ta, intay mangurunta, bang ang bang siya nasakit. Ampain kita do kayong pagbisita. Suway na miyamatay, ang pakatuon, ang lura yan. Naku kung nasa ito bisitain kayo na miyamatay. Ipagbisitaon buhi, bisita mo siya, uning maksud mo, karwahan mo, syafakallah. Laba sa tahurun, insyaallah. Duahan mo siya, piyauli ka sintuhan. Kumuyag siya ng taon na sa sakit. Sulain niyo ba? One time. Aw masakit tayo manguron mo, bakay mo. Bisita mo to. Makauyom na kuman siya. Masya Allah. Diba? Okay. Last fight. Kaya napusan. Hak, sintay mangod mga kamay sila. Kaya napusan niya. Ida mata, fattabi'hu. Apabila siya nawapat, suway kumakad. Makaduno. Bukon ko makadikubula, bukon, magana na malawang kaw. Magad kaw magatod pa kubul. Bukon ko magad hikubul. Kapi mo? Bang tayo manguron mo, nawapat, bang kaw bukon na bisi, magad kaw magatod pa kubul. Ibadat ka tuhak niya kay mo. Bukon kaw magadikubul, problema rakula. Imbis na yung kali dua, may nang dua. Imbis na yung kali hambuk, may nang dua. Magad kaw. Naipangasumo ka tuwan. Kasi ini matod magapin ka.
Aun na nga, nasubi Sheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala anhu, hapatawan niya. Long na Sheikh, innawa patyaun kafir. Bus ko long niya. Bakay ko. Unuwa long niya. Jari ba ako long niya makad kaniya? Long Sheikh Uthaymin, bisan pa yan long niya ama mo. Bisan pa yan long niya ina mo. Bang long niya nagkukufur patuhan. Waira patut akaran mo siya magatud pakubon. Sawabi tagkapatut lang niya rito, Muslim damot timbeta sin Rasul. Temangod mo Muslim. Ada punin bukon Muslim, pero kapatut. Bisan pabus mo, na in kita naging ang government, ang masul naging ang kita a government, in police, in mastal, in sundalo, sometimes, di mo yato may iwasan, makaagad ka. Kasi, yung ko naging doon. Sa bangaon way, dan, makaigkaw, bangaon way, dan, makaigkaw, labi maraw, imikaw di kumakad. Labi maraw, hindi kumakad. Nakita mo. Hindi ka to, yung problema rin ka to, aun na yan patay, nga matay na yan, ilangon parwain patay. Unim maksod. Sumayan pasapi. Narina isap kita problema rakula. Dinaway ni Maikato, ini problema. Imagpadya mo, wala kita liyang. Kapi niyo? Imagpadya mo, wala kita liyang. Sa impiang langan kato, inangan tawak to, ipagpadya mo, biyarin dagbos. Muna-muna mamuasa ko, Wala mo't ko kuman. Depende ka no tumayma, depende ka niyo. Kasi ining kamator na ng kato. Bang intaw matay, uring hinangon. Maginang pito. Bukon ka. Miya matay na yung tao, sakali sampay sapi, lapayon mo patayon. Duwanin patay. Biya sinagi ko, inaga ma Islam, wala kaw diak nagpadyan mo. Sa impiang lang kay mo, hinangan mo waktu. Imagpadyan mo anytime, anywhere, if you want. Apay katuro kaing. Bang matay na magagaw pa yan, magagaw ha? Hoy, di na lang enangon pito ka mo, pasalimbay na mo, maluwag-luwag. Na, ingkaw puan na naaon na. Na nagapintod. Gapintod na bang sata. Dalawang sinambok, bang nga kita maginang pito, so kita rin magtabok tutulungan. Dalawang sinahambok, bang nga dira magtabok, maropaway na. Uy, ano yan? Restaurant? Suway ang diara, ang pamasulkato, in kita isa, pagbisita, pagkamatayan, ay nakaw masusa di kaw entertinon. Apay katudungay sana, pagdatong maon. Way misan kita lang nga ino-ino. Way misan kita lang nga yasip. Inlukay ta na rin di. Way misan kita yung mga biyutangan, mga tubig mainom. Ang may mga tao yan. Allahu Akbar. Tuan, hindahaji, paji. Kaya mamatayan pa yung tao na susanawapat in kakasiniya. Pag umusini ka, maun pa ka, suway pa ka entertinon. Nasa kalingkewanan, di sa liduan tutulungan, mig. May tamaway kiwal, maguno ko magdual, sinira ko nakaon. Uy, restaurant. Suway makaon pa magbayad. Allahu Akbar. Mali. Insara sinakama, bangaw tiyaw kamatayan, biya inidagbos. Ikaw imagdama to pagkaon, bukon ikaw impakaunon. Ting kita ro kaing. Biya ako lang entertain. Magkalalong, mga tao yan lang, kung sa lang nga patot paglurokon. Way, misan kita lang yatay. Ando, kailo. Yaon na yung tao, kaya mamatayan naso, sana nagsisilawak ka nagtatangis na rin doon.
Bago sinikaw ko siya paka-entertainon, ma-entertain ko na ma-entertain, ay nakaw magproblema. Imahal nga hak na yaon kaw. Nasusayin tao. Dami kanina ka may Islam, bang tagaro na syara, suway kita imagdamat to pagkaon kanila. Unin dalil. Aun dalil si magda kita pagkaon mato at tawada kita tutulungan, bang sila kawapatan. Aun. Dagapin hamok sahabat sin Rasul. Isu sahabat, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu awak tu sana syahid. Agazwatu Mu'ta, Mu'ta to Jordan. Prospek pengajian namo. Yato akarak nakabutang. Ditinkumo li Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haritha, tu sahabat sin Rasul, yatinkumo la Jordan. Masya Allah. Awak tu siya nawapat, awak tu siya nawapat, unin hinang, nasusa, imaw maasin, sahabat sin Rasul. Pagka nasusayin na in, mamasa sahabat sin Rasul, unin ang sin Rasul, it'am ta'aman ala ahli Ja'far. Adjalin yung pagkaon in family Ja'far. Na, kita mo, mismo Rasul, adjalin yung pagkaon, sabo ko yun, hinang pito ha, Basinayo ko kaniyo, imagpadya mo, wairunid da. Ayaw tahinangan schedule. Dalang mo katuan doon na kita makasin. Naabisan ka doon makasin, ay mo paigsa ka doon. Paliwawa mo muli rapat. Imagpadya mo, ipasala rin kita hinangan taton. Aung kewanan, atas mangutang. Allahu Akbar, bang siya tabay ni. Aung nasara, himinang pasinsara niya. Allahu musta'an. Kita mo, ini perkala ini, suway kita kamatayan, in kamatayan yun, suway kita imat tumagpakamgam sinatay niya. Ano tuwan, ba ini, dinimakaw tutulungan niya. Doon na kayo makaon, doon na kayo sin, uno-uno na. Buko mo na talion, wala ako piyakaon, wala ako entertain, wala ako inino, ay na magwal tutulungan yan, wala kita yatay. Allah Akbar. Imbis na ibadat, tiniat mo na pinda. Saan niyo? Na. Bangin tao matay, magad ka, tamikan suway ko, magad sumambahayang. Sambayang, umat ko sumambayang. Mita, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang ko nakasambayang at tao patay, hilan tao dua karayawan biya lago simbod tuhod. Masya Allah. Bakit ko sumambayang? Na problema ka, tuwan di ako maingat. I'm sorry. Ito rin maingat. Sa igwa, tawin doon taka mo. Pag nanan, insambahyang patay upat takbir. Upat. Panaglan takbir, Allahu Akbar. Masakaw patiha. Masakaw patiha. Ikarwani, Allahu Akbar, magsalawat ko pa Rasul. Salawat pa Rasul. Ikatun Allahu Akbar, dua-duahan mintom yatay. Duahan mo siya. Law mo katuan da kumayat mag-Arab. Iniat mo na sadya tauso. Duahan mo siya. Pag ikaw pat Allahu Akbar, way na. Salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Bangaon magsalam, hambuk pato, madhab hambali. Bangaon diyo mo nagsalam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum madhab Syafi'i, way problema, salam makaminsan iwan salam makaro, way rasa niya. Kita mo? Kapi niyo? Bakit kita sumambayang? Ang kana mga temang hod, suway taan naroon imbaran tasal, sumambayang, hari pa kita sambayangon. So inshallah, in parkala, ang kanalong kumatod ba ni hinang sala, nagkahinang na to, kasi sawab sing kawam na to, hindi na to kahatihan. Na umasol makahinang kita, simbuko na mo. So alhamdulillah, ya, ugniyo na, kamura ko man magganta. Tumayma, alhamdulillah, Allahu Ta'ala magtutungbas. Di tumayma, alhamdulillah, Allahu Ta'ala magtutungbas. Karawan na siyang patot, dubukal kawahuro, pamungmungan mo. Wesan, bukun ko na magtutungbas. Inguro magbaytadya. Imawaya tumaymayman sindi. Bang man, bukun awal napsunin, piyaguan niya. Piyaguan na nga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasa pa makatuwa, rin bayta ko na ginang pito.
Hak niya to katuan gumawa ko. I don't know. Asuun ta magtininang pito yan ibadat. Nakapagpito yung Rasul. Inda Abu Bakar, inda Umar, inda mga sahabat at dayahan sa nakahinang. Ang karewe sa mat, kung kita pajamo kao. Hinango pajamo ko ring hamanga, bisan kuno-kuno ko magpajamo. Ay mo sadya dihiliwak to amintar tanto. Kasi matod kasi nagapin beni kato tayo mga orang, di na kita magkapinda. May ta kita ni magkapinda, di kasi kita mawaya pindahon. Amo yung problema kato. Aw nasara biutang kato sintuan, aw nasunat biutang kato sintuan, sa himinang dakita singkato. Kasi kawayan, tiyakat, tinawal na psutabang mo lang, unay ka mo maginang simyan, unayanon, makakikamu isab, simbukunda kami kamatayan. Sa wablong niya, bang pagpatay, di mo hinangon pito, bealo nga sa pantun siya bulak sadya. Uy, long sin Rasul, upat na hinangon bangin tao mawapat. Unin upat yan hinangon. Ha? Yarin beta si Rasul, bangin tao mawapat, upat hinangon. Muna. Ligoon. Kaisa, ikaruan niya, sa puton. Sa puton, ikarua. Ikato niya, sambayangon. Ikaw pat, ikubol. Why na? Nalang mo biya simbiyugit. Uy, biya mo yan yung Rasul. May itong biya Rasul, biyugit na sadya. Imang sahabat, biyugit na sadya. Ay, nako magproblema. Buko na problema mo. Aburato. Inangon mo. Dalam mo to, magpadyamo ka. Okay, magpadyamo ka mo. Sa ino hinangiwak to. Kuno-kuno ka mo makasin. Kita mo? Lang mo to, tumawag ka kututulungan. Depende na kayo mo. Sawang ko magpadyamo, labi maraw hindi na. Sa mang pagkatab mo mga kasi sometimes singkato, tayo mga urunta, o mga ospital, before na wapat, aw nutang na, ando, manjari kita tumawang kanila pagbayad. Akakaos-gausan. Hamit timbunal pagtawang. Inshallah. Murah-murahan. Patay ma natuin parkala patumtumini. Ha? So, ako bukunak, biyasi sambat ko. Kami magtay ma, bebean nyo yan. Weron, basta ako, mamuasa ko ha. Insara sinakama, welamod ko. Ako magmanadya ko, ibaita ko sadya, bangunin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwasinallahu ta'ala, murat ko. Sa repindihan kayo, tumayma. Buko na ki magtutungbas. Buko na ki magpasod sulka. Naunin mainang. Nabangin tao kaya kumul na maun. Unin hinangon na to. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, udu ila akhikum fa innahu yus'al'an. Lang sin Rasul doa hinintay mangurun no yaun kubul. Sawab sabun na to rin siya asububihaon. Kita mo? In kita nyo kamatayan, anak nga kaama, way mahinang sing kita nuwang bukon magduaa. Amin duahan na to intaw miyatay sa pamitin beta sin Rasul. Isim mga subukan na rin doon. Yan kita rugaing, pagpatay at tuturkinon na isa. Man rabu ka, bangko yanong, bangko suman rabu ka yan, Rabbi Allah, ay muna-unahin malaikat. Yat tunen beta sin Rasul duahin intay mangurun nyo sawabya subu sa sindua malaikat bihawon. Ati unahan mi malaikat magasubo. Ay nako mga subo. Asubo na si malaikat. Ay unahan mo pa yung malaikat sinatwalom kubul. Inikaw yari kawahagwa. Allahu Akbar. Subhanallah, matay mo ko ka may Islam. Magkabukas sa nilong sing kubul yawn. Kita isa-isa na to dahalaw. Pila nawain waktu katinggalan na to din di. Pila in ibadat, wala na to nahinang. Pila sadya, in daakan sintuan, wala na to. Diyan gautaan. Kapag kukuyag na to ba, in kabuhi na to di hadun niya. Tayo mangud na to, yato na miyuna. Kakasimu yato na miyuna. Ingkalasahan mo yato na miyuna. Diba kita niyo manali? Hasusungon, mahitain Allahu Ta'ala ipakita ka tutan niyo. Sa mata-mata yung mukikita na wapat. Sawab papataliun kaw.
Papakilon ka sinallahu ta'ala. Ikaw na yan nasusungon. Apay kita niya ng tamagtangis. Normal magtangis. Sa labi hinangon na to, duwahan na to yung temang uro na to bang nawapat. Amo niya to yung dabi sinangon. Luwalabi na ingkitan niyo kaanakan. Maumaas na to nanay ko di hadon niya. Wayron na sando kayong mahinang ikatawang mo duwa. Sa way nang umitanan. Maumaas di ukulaning katan kabayan sinanak. Anak na hinang katan profesional, na hinang kataning marayang kabuyanan, sa kalupaan ni pag-aakama. Way misan dumwa anak. Yakaw anak. Wayron na makapakuyag ama aswad law susungon, inibadat mo. Oo, dihadon niya, napakuyag mo siya. Karihilan mo singkatan, kasuswakan niya. Nabi mo yung katan, kabayaan niya. Impangasu, pagpatay. Unin tawang mo kanina mo. Tawang mo dua. Dua ini tawang mo. Nawang mo rik ibang indindwa mo kanina mo. Subhanallah. Wang mayroon ni katawang mo kanina mo dua. Uno pa yung hinangon mo. Na ko professional, mataw darta mo. Alhamdulillah, napakuyag mo maas mo rihadon niya. Sa adlaw akhirat tumtuma, wayroon duwaing makapakuyag ka sa blong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ida mata ibnu Adam, inkata akula amalihi. Inkatan, bang mugpatay na inanak ka po Adam, mugto na inkatan, malaingkan into parkala. Uninto parkala yan. Muna-muna, sadakatun jariyah. Sarak ka mo, patay manguron mo. Itawin lago sin sarak ka. Mawapat na kaw, sa insarak ka mo tiyon, Masya Allah. Mahinang sawabyat to. Ikahilaw, sinlom, sin kubul, sin ikaw. Masya Allah. Ikaruan niya, wala dun sali yad'u lahu. Anak mo saleh. Mangindwa akay. Ang kanda ingkamo maas taka anak. Wayroon sa rayaw-rayaw ipusaka niyo. Aanak niyo. Amura in pag inangon niyo sila anak saleh. Wala ka muryang inanak nyo menang engineer. Wala ka muryang inanak nyo menang doktor. Sa bangko mawayain anak mo magparungtungan dunya akhirat sampai ikaw maas ay mo kalupahi ang pag-ibadat nila. Ay mo lupaha. Bang inanak mo kakausan mo luwakan na kainang sala suway lawi ing gaus mo lumuwak bang di magsambahayan. Susungon inshallah subhanahu wa ta'ala kalau next week tapi kung nato insawa bikasud sulwa iwan ni kalayo deng hanarka bidnillah. Kalau matapit na to next week, bang manalom kusugiban kaya in temang urun ni Tuan Naufil. So inshallah subhanahu wa ta'ala mga temang utwa kami Islam mga kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. In muna in kami temang utnyo kami Islam durusin kamo magpatumtum at tungod agama. Ando kamura kuman in maingat tumayma simpatumtum sinhukuman sinallahu ta'ala, kamurak kuman. Kasi sambat ko, in kami ini, isyo kami ini. Biada kanyo tao magka-hurt, biada kanyo tao magkasaktan, biada kanyo tao magkalaw. Sa inkawaw na tubang uno, impiang hinduk kato sinakam. Werasan maka na tumanggura-gura kita guru, mangalo kita guru, dukalan kita guru, pero maka, sawab mo kung na sila magtutungbas. Wala mo di Tuan Naufil magdil ka nutungbas. Tuan Naufil in lamod niya sadya magbayta bang unimbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inshallah subhanahu wa ta'ala tumubtub na sa jarito mura-murahan bang man mataod na kawa na to pangadjian arum ini
magsukur ha mga timay masin patumtum, damikyan in parkala ini muna in kapatut si Muslim pagkay na Muslim panagnaan salam ikaruan niya bang siya nag-invite kay mo bang wera kabisyan katun nato siya sa depende situation kitaw nato bangunin occasion ikato niya apabila siya nag-atching suway siya mag-alhamdulillah gusin ikaw isad yan mo sa yarhamakullah ikaupat niya bang siya nagpanasihat kay mo suway mo sa nasihatan patumtuman ini kalima apabila siya nasakit manguron mo kapatut niya to suway mo bisitahon ini kaunom apabila sa miyatay suway kau magad mag-atud pakubol bukun kau magad ikubol okay na inshallah subhanahu wa ta'ala magsukol shout out ang mga miyawot kita no palimang labi-limang gatos arom ini so alhamdulillah magsyukur ha mga nanainghog iban timay harum ini simpangadyan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangong kabtangan ituan naufil bukun malano atau akan kabtangan masakit ay maun sinhambuk pengkanyo kando paggilan nyo kamaapan sawabin kita ini mano siya sadya magkalaong magbistara kumurin din magkalaong Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wahi pagparatungon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan pangaun kabtangan malan umasawa inya to deng hamanga panghindo deng hamanga idayat taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala adlaw ahad aun pag games na to sa laom biya nagadiya hitabarro niya kuno katano damikyan magsukula buk gamis ko ini kan pulis yani ipulis yan Ibnu Hashim ando siya ini imbya nagdil sin gamis ini yaunin tinda niya ataon atungod sin Joan Safia ingan sin Safia store ingan sin tinda niya kita nyo mawaya mamimi mga tamungon mga gamis tamungon pang bata Tomas dress yaon kanya mataod doon kaniya inshallah subhanahu wa ta'ala in kita nyo mga temod kagama Islam bang aunda mawina to tinda dakangan sin temang urna to kagama Islam labi maron dong kita no temang urna to pagsukol kayo mo pulis sa gamis ini masyaallah malingkat sarang tud ka king gamis ini inshallah subhanahu wa ta'ala bang mga magsarak ka pa kamis masyaallah mausar tariha live ini inshallah magsukor waktu nyo wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanaka bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi alamin